بندا و الیس و کل سریبار دیجله هاتی دانان ابدوان مازنترین بندا في ترکیه تجمارتن السال 2006 بری بنیاتی بوهاتی دانان و الدوازده و مهیجی سروک ترکیه راگهاند کش سرجم 6 تربینین وی بنداوی ایک جوان کفتیه کاری که اوهجی پروژه که مازن ترکیه اجبو چاندن و برهمینان اوزه اد برانبر جی دا کارتکرنه که خراب سر عراق و هرما کردستان جی هیه سدی ایلیسو اکشوان صدا بو گلک مناقشه سر هبو چند بابت که یه شینوارا بو بابت دوی جنگه بو بابت سیه سر حدود عراق بو برزلزارا یه چاره اگر هاتو أبي سدي شول كر إدينا أختيتو نخيستيتو نرملتيتو خد بني بعربي بيجني أوا سهل الفيض أنا أو وقت أفراد بتوي آخر وأشجار خديني بزراعتي وشاندني يعني أهمي ضرر الدنيا. شارزای استراتژیت سیاست آول پارێزگاه دوکجد بجید تکرار پریوچون آول ریبار دیجله 306 مترین سجای نترکه که دا لی افرجه ده بو 6 مترین سجای ترکه که دا کم بید اوجی ده کارسات که مازن عراق پیدا کرد نه ما بصباحي ودزبات بحسي استراتيجيه كا ده بازا بي 30 سال ديت كم دي تشيلي هاد او عراق خاطر خندقاندن وسوريا جدي ظروف توي بنيه سياسي دي هروي اوفيبات اذا او افاج دجلتي تقريبا دي 6 متر مكعب ثاني داين او بيش اوف هيك هاتو تركا ندسنا في تخابير يجي حتى انه طبعا اواتيتا دجلاش كاس نزاده باش خابيريتي او 2 مليار خابيريتي هيك اوجي سرتشكل اذا زاخوجي وديفدا دهوكجي وبشتنجي سادي ميسلجي ديفدا تكريتيت او منطقه همي وديفدا بغداد وديفدا كوتيت يعني دي اريجا بو عراقي شي من دول هند شتي دولتك افريقي اللي هات افاكو يعني زراعات لنمين هفدم نوبری پتویت زانید حکومت ارما کردستان کاره که باش سرباده که آوه بکد و پزاران بنداوین بچیک بدانید دا که خوشهر قیران و کارسات که پیشبینی کری رزگار کرد كردستان طبيعتي جيولوجي وجيومورفولوجي وصايا تقالك من حالتها اللي واقون داها افان حالا لازم همي بنجيت الحكومات لازم بزارها صديت بيجي كت نفس هذا بزارها صدا شيكتن يد بيجي دافع ابي خزن على الاقل او جهه الربار لنا بير لي هي بيلاوي يعني ساخبت بيلاوي صالة هجدين صال ده 100 ملي من ابارن نكاج جهه داخليه 700 ملي من 700 ملي من بارن نايت خزن كده هميات شيت فاذا فيت اوجار حكومتها هرمي بري حكومتها العراق هزربيه هرچند اف جدارك سياديه حكومتها العراق بمسؤوله بس بنا ام بخلك خو فيت حكومتها هرمي جدي سر ملف اف براوستيت اتهتا گوتن کو پاشاروش ده باوا پاقش بید و شرن مازن جد وی بیاویدا دل جهان برپا بن الیتانا حکومت نرما کردستان عراقه کار سروی بادکا گیرنگ نکریه دانانا بندا و الیسول ترکیه جی کارسات که مازن عراق درست کریه و سال اندهاتی دیواره جنوی دیار بن آمد بریفکانی کانال آسمانی پیام دهوک